Good evening, everyone. We are so happy to meet once again. Tonight, let us pray before we share the word. Father God, we thank you. This evening, you have allowed us to meet together through this platform so that we can listen to your word. Since last year, you could show us your compassion and your care. Despite the challenges caused by COVID-19, you are there for us to give us hope through your word. We believe that even throughout this year, you want to show us the new guidance. May you work for everyone. Allow us, first of all, to receive your heart as it is through the Bible. Those who are still having doubts towards your salvation, allow them to confirm that you forgave all of their sins. There is nothing worse than having doubts to you, God. But once you confirm that you love us and you care for us, we can live happily. May you start with us until we finish the sermon. In the name of Jesus I pray. Amen. Tonight we shall read in the book of Isaiah. Isaiah chapter 43, starting from verse 18. Please open your Bibles in the book of Isaiah chapter 43. We shall read from verse 18 through verse 25. If you are there, I will read. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Dore ngiye gukora ikintu gishya ubuko kigiye kwaduka nimuzakimenya nzarura inzira mu butayu nembeshe imigezi mu kidaturwa. The beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my people, my chosen. Inyamaswa zo mu gasozi ingunzu n'imbuni bizanyubaha uko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije. This people I have formed for myself, they shall declare my praise. Abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. But you have not called upon me, O Jacob, and you have been weary of me, O Israel. Ariko Yakobo we ntabwo wantakiye, Isirayeli we waranzinutswe. You have not brought me the sheep for your burnt offerings, nor have you honored me with your sacrifices. I have not caused you to serve with grain offerings, nor wearied you with incense. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo untambire ibitambo byoswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. You have brought me no sweet cane with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. Watanze feza ngo ungurire ibihumura neza, kandi ntiwampagije ibinure by'ibitambo byawe, ahubwo wankoreye
ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Ubwanjye nibyo hanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byose nzabyibuka ukundi. Yes, we have read up to verse 25. Tugejeje ku murongo wa 25. God loves us. Imana iradukunda. Sometimes when we face difficulties, we doubt the love of God. Hari ubwo twumva dufite amagorwa tugashidikanya ku Mana. But you have to know that God loves you so much. Ariko tugomba kumenya ko Imana idukunda cyane. That's why He gave His only begotten Son, so that once you believe in His works, you cannot perish. Niyo mpamvu tugomba kwizera ijambo ryayo, kuko mu gihe tugize ntitwaribuka. You know, God gave us Jesus. Muziki Imana yaduhaye Yesu. And through Jesus, we are able to receive the forgiveness of sins. Kandi binyuze muri Yesu tubasha kwakira imbabazi z'ibyaha. And there is no other love apart from this love, which is greater than this love. Rero nta rukundo muri isi ruruta urwo ngurwo ruhari. We were people to perish. Twari abantu bo kurimbuka. When you read the Bible, dusoma Bibiliya, you can see that according to our descendants, our ancestor Adam, we were destined to perish. tubasha kubona ko bitewe n'umukurambere wacu Adamu, turi abantu bavutse ari abo kurimbuka. But because of the love of God, He decided to give us free salvation. Ariko bitewe n'urukundo rwayo, yafashe umwanzuro wo kuduha agakiza k'ubuntu. Some people, they think that they will perish because they commit sins. Abantu bamwe bagiye batekereza ko bazarimbuka bitewe n'uko bakoze ibyaha. But this is very wrong. Ariko ibyo ntabwo ari byo. There's no one who will perish because he commits sins. Nta muntu umwe urimbuka ko yakoze ibyaha. But people will perish because of their unbelief. Ntabwo abantu barimbuka kubera ko batizeye. So once you realize the love of God, you can't help but to live a thankful life. Rero utawe umutima w'Imana urukundo rwayo, nta kindi wakora usibye kuba ushima. When you read Romans chapter 5, dusomye igitabo cy'Abaroma igice cya 5. Romans chapter 5 verse 18. Abaroma ibice 5 umurongo wa 18. What does the Bible say here? Ese biri tubwira iki? Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Nuko rero igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. And verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Mirongo 19 uti kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, ni nuko kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Everyone, you have to know that there is nothing you can do to be righteous. Rero nta kintu na kimwe twakora ngo tube abakiranutsi. But on the other hand, you need also to know that you don't need to commit sins to be a sinner. Ariko kandi mu rundi ruhande ntukeneye gukora ibyaha ngo umunyabyaha. Because whether you commit sins or not, ako ntabikora ntabikora, all of us here are born as sinners. mbese twamaze kuvuka turi abanyabyaha. And you are born destined to destruction. Kandi tuvuka twaragenewe kurimbuka because of one man. bitewe n'umuntu umwe. The Bible said that therefore through one man's offense judgment came to all men. Niyo mpamvu rivuga ngo rero kubw'igicumuro cy'umuntu umwe abantu bose baba abanyabyaha. Yes, one man committed sin. Yego umuntu umwe yakoze icyaha. But it resulted to the judgment of all people. Rero bituma abantu bose bacirwaho iteka. In other words, because of Adam, andi magambo bitewe na Adamu, all of us we are born sinners. Twese twavutse turi abanyabyaha. Let us take an example. Dufate urugero. Let's say
my parent had HIV/AIDS. reka tuvuge ko ababyeyi banyu bafite agakoko gatera sida. A long time ago, there was no advancement of medical services. Kera ubuvuzi bwari butaratera imbere. Because of this, when parents got HIV/AIDS, they could also give birth to HIV-positive children. Niyo mpamvu y'ababyeyi babaga banduye agakoko gatera sida, icyo gihe umwana wabyaye nawe yakavukanaga. Even though these parents could have committed sin, ubwo ababyeyi bashobora kuba bakoze icyaha, but the baby who did commit any crime could also suffer the consequences. wasangaga umwana utaragize icyo akora nawe agirwaho ingaruka zabyo. But these days, the medical services are advanced. ariko muri iki gihe usanga serivisi z'ubuvuzi zarateye imbere. That's why when a parent is HIV positive, she still gives birth to an HIV negative baby. niyo mpamvu usanga umubyeyi nubwo yarandura agakoko gatera sida ashobora kubyara umwana utanduye. And this is the good thing to the technology. iki ni cyo cyiza rero cy'ikoranabuhanga. But long time ago it was not like this. kera cyane rero uko byari biri. If this baby is positive, niba umwana afite yanduye, yes, he or she could say, I didn't commit any sin. ashobora kuvuga ati njye nta cyaha nakoze, But still, he or she is positive. ariko ni hahandi azavuka aranduye. And these children have to suffer the consequences rero nubwo agomba kugerwaho n'izo ngaruka, regardless on their acts. nta byabaga byatewe n'ibikorwa by'ababyeyi. Yes, that's why here the Bible says that there is act of one man. rero hano baravuga ngo hari igikorwa cy'umuntu umwe. All of us became sinners because of one act, one man's act of offense. twese twabaye abanyabyaha bitewe n'icyaha cyakozwe n'umuntu umwe. But there is good news here. ariko hari inkuru nziza hano. What is the good news? ese ni iyihe? The good news says, iravuga ngo you are not asked to do good to be righteous. rwose ntusabwa gukora neza ngo ukunde umukiranutsi. You are not asked to stop sinning in order to say that you are righteous. ntusabwa guhagarika gukora ibyaha ngo witwe umunyabyaha. Because even if you try to stop sinning, still you see yourself committing sins. kubera ko nubwo wagerageza guhagarika ibyaha niho handi usanga uri kubikora. But God wants you to realize that there is a person who stood for you. ariko hano Imana yashaka kubwira ko hari umuntu uhagaze mu mwanya wawe. That's why the Bible says that through one man's righteous act, niyo mpamvu rivuga ngo bitewe n'igikorwa cy'umuntu umwe, the free gift came to all men. impano y'ubuntu yageze kuri bose. And through this gift, people receive eternal life. rero bitewe n'impano abantu bose babasha kwakira ubugingo People bwabo. receive righteousness of God. babasha kwakira gukiranuka kw'Imana. People receive the visa to go to heaven. abantu babasha kwakira urwandiko rubinjiza mu ijuru. This is so amazing. rero ni ibintu bihebuje. Once you get to understand this point, iki kintu umaze kucyumva neza, you can see how much God loves you. ubasha kubona uburyo ki Imana igukunda. Even verse 19 says, for as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. umurongo wa 18 avuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwa iteka, ariko nanone ikindi gicumuro cy'umuntu umwe cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa. So it's not up to you, rero nawe uyobore nawe, but it's up to this man. ahubwo byose bitewe n'uyu muntu. Yes, disobedience of one man made you sinner. kutumvira k'umwe kwatumye umunyabyaha. But you don't need to obey now to become righteous. ariko nanone ntusabwa ngo wubahe ubu ngubu wumvire ngo ukunde umukiranutsi. All you need is to accept that one man's obedience
gave you righteousness. ahubwo ni ukuhindura ukamenya ko kumvira ko umuntu umwe noneho kuko waguhinduye ukiranuka. So this is the good news. Iyi niyo nkuru nziza. This is the gospel of Jesus Christ. Ubu nibwo butumwa bwa Yesu Kristo. But so many people, they still believe in their thoughts. Ariko abantu benshi usanga bakizera ibitekerezo byabo. They try to do good in order to be righteous. Usanga bagerageza gukora neza ngo babe bakiranutse. They try to keep the law in order to confirm that they are righteous. Usanga bagerageza kubahiriza amategeko ngo bamye ko ari abakiranutse. Everyone, you cannot keep the law perfect. Ariko rwose ntabwo dushobora kubahiriza amategeko. Yes, you may try. Yego kuko wagerageza. But trying doesn't mean that you do it. Ariko kuba ugerageza ntibivuze ngo wabikora. Moreover, ikindi, when you read James chapter 2 verse 10, iyo usomye Yakobo ibice 2:10, the Bible says even if you stumble at one point of the law, you are good of all. yerekana ko nusitara no kuri rimwe yose uzaba wishe. So you don't need to commit sins in order to be a sinner. Rero ntibigusaba gukora ibyaha ngo ukunde witwa umunyabyaha. Don't get me wrong. Bose ntimunyumve nabi. Some people, they say, if so, we can do sin however we want. Usanga abantu bamwe bavuga ngo niba uko biri twakikorera ibyaha ko dushaka. We can just commit sins. Ati ubwo twakwibera tukora ibyaha. But you have to know that that is not true. Ariko tugomba kumenya ko ibyo atari ukuri. Actually, Satan makes you commit sin. Satani ni utuma ukora icyaha. And for you to be a sinner, it's not that you commit sins or not. Kandi kuba umunyabyaha ntibiterwa no kuba wabikoze. But even before you come to them, you are already a sinner. Kubera ko na mbere yo gukora ibyaha n'ubundi uri umunyabyaha. That sin which drags you to come to sins Rero cya kigukurubana ngo ubikore made you to be a sinner even from the womb. icyo gituma witwa umunyabyaha kiva mu nda ya mama wawe. So today we read the book of Isaiah. Rero umunsi twasomye hano mu gitabo cya Yesaya. Here Isaiah prophesied. Hano Yesaya arahanuye ati, Verse 18, it says, do not remember the former things, nor consider the things of old. hano biravuga ngo nimwibuke ibya kera, ibyahise rwose nimwibyibuke. Yes, for a long time you have been trying to be righteous. Kuva kera kose wagerageje kuba umukiranutsi. For a long time you have been trying to live through spiritual life. Kuva kera wagerageje kuba ubuzima bw'umwuka nyakuri. But you could always fail. Ariko igihe cyose waratsindwaga. You could always find that you are unable to live right life. Igihe cyose ubonaga utabaho ubuzima bugororotse. But what does the Bible say here? Ako se biriya bivuga iki? Do not remember the former things, Ibya kera nimubyibuke. nor consider the things of old. Rwose byashize mwe kubyitaho. Some may have been facing troubles or difficulties because of last year. Birashoboka ko wenda hari abahuye n'ibibazo n'ingorane umwaka ushize. Some people lost their jobs. Hari abatakaje imirimo yabo. Others lost their loved ones. Hari ababuze abo bakundaga. Others, they are in difficulties because of COVID-19. Abandi bahuye n'ingorane nyinshi kubera corona. But God is telling you now, Ariko biravuga ngo do not remember the former things, Mana avuga ngo ntimwibuke ibyahise. nor consider the things of old. Mwe kwita ku byashize. Why? Kubera iki? Verse 19 says, behold, I will do a new thing. Umurongo wa 19 uravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. God wants to do new things. Imana yashaka gukora ikintu gishya. And God wants you to focus on that new thing. Kandi Imana yashaka ko wita ku iki kintu gishya. One thing you have to know clearly, Kimwe ugomba kumenya neza. you know that does this because of your goodness, Imana ikora ibingibi ntikora ibingibi kubera ineza yacu or your behavior. cyangwa se imyitwarire myiza yacu. But this is the heart, the heart of compassion from God. Ahubwo ni umutima w'impuhwe w'Imana. And God said, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Dore ngiye gukora ikintu gishya ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya.
nzaharura inzira mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Always God does impossible things. Usanga igihe cyose Imana ikora ibidashoboka. Who can do this? Ese ninde wabikora? Who can make a road in the wilderness Ese ninde waca inzira mu kidaturwa and rivers in the desert? agatembesha amazi mu butayu? No man can do this. Nta wabikora. But God, who does impossible things, Ariko Imana ikora ibidashoboka. He wants to do new things in our life. Imana yashaka gukora ibidashoboka mu buzima bwacu. Verse 20, the beasts of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo ndure ubwoko bwanjye natoranije. Yes, now you may be suffering. Ushobora kuba uri guca mu bibazo. But you have to know that you are a chosen person, you are a people of God. Ariko ugomba kumenya ko uri umuntu watoranijwe, uri umuntu w'Imana. And God decided to do new thing for you. Kandi Imana yafashe umwanzuro wo gukora ibishya. All you need is to believe in God. Kigomba gukora no kwizera Imana. And live with hope. Kandi ukabana n'ibyiringiro. So now we are planting the hope through the word of God in your heart. Rero turi kubiba ibyiringiro umutima wabinyuze mu ijambo ry'Imana. If this hope is sown in your heart, ibyiringiro biramutse bigeze mu mutima wawe, from then on you should live with hope. wera ubwo watangira kubana n'ibyo byiringiro. You should speak about hope. Watangira kuvuga ibyiringiro. You should testify about hope. Watangira guhamya iby'ibyiringiro. And pray to God with faith. Ugasenga Imana no kwizera. But verse 20 is a problem. Ariko umurongo wa 20 uhinduka ikibazo. Verse 22, sorry. 22. But you have not called upon me, O Jacob, and you have been aware of me, O Israel. Ariko Yakobo we ntabwo wantakiye, Isirayeli we waranzinutswe. Why don't you call upon God? Ese kuki utatakiye Imana? The Bible says, you have not brought me the sheep for your burnt offerings, nor have you honored me with your sacrifices. I have not caused you to serve with grain offerings, nor wearied you with incense. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo ntambire ibitambo byoswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyesereza imibavu. Verse 24, you have brought me no sweet cane with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. Watanze ifeza ngo ngure ibihumura neza, kandi ntiwampagije ibinure by'ibitambo byawe, ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. This is what God said. Iki ni Imana ivuga. Yeah, sometimes you think you did great to God. Hari ubwo ujya utekereza ngo wakoze ibintu bihambaye ku Mana. But until now you didn't even call upon Him. Ariko biravuga ngo nta nubwo wigeze witakira. Even what you think you did, actually God did not acknowledge it. Rwose n'ibyo utekereza waba warakoze Imana ntibimenya. Do you know what you did to God? Ese uzi ibyo wakoreye Imana? The Bible says, Biravuga ngo you have burdened me with your sins, you have wearied me with your iniquities. ngo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. All of us, this is what we could do to God. Ibi ngibi nibyo twese twakoreye Imana. God received all of our sins. Imana yakira ibyaha byacu. All of our iniquities were put on the shoulders of Jesus. Ibicumuro byacu twabishyize ku bitugu bya Yesu. And God swore. Hanyuma Imana irahira. In verse 25, Umurongo 25. He said, even I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Ubwanjye ninjye wanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ubwanjye, kandi ibyaha bye sinzabyibuka ukundi. Why is God telling us like this? Ese kuki Imana itubwira gutya?
God wants us to be free from our sins. Imana ishaka ko tuboka ibyaha God byacu. wants us to be free from condemnation. Imana ishaka ko tuboka urubanza. God wants us to be free from our behavior. Imana ishaka ko tuboka imyitwarire yacu. Once we are free from our mistakes and behaviors, Tubotsa amakosa yacu n'imyitwarire. we can acknowledge that we are one with God. Twamenya ko turi umwe n'Imana. Now we got access to the righteousness of God. Tugiye twaba tubonye gukiranuka kw'Imana. Because God is the one who brought out our transgressions for his own sake. Kuko Imana nikuraho ibicumuro byacu ku bwacu. Moreover, he promised, Igihe bidusezeranije. I will not remember your sins. Iradusezeranya ngo sinzibuka ibyaha byanyu. I am here to work for you. Kandi izadukorera. I will make new thing for you. Kandi nzabakorera ibintu bishya. All you need is to believe in my promise. Simukeneye no kwizera isezerano ryanyu. God gave us this promise. Imana iduha iri sezerano. You will be fruitful. Rero tuzabona imbuto. Through you, many people will receive blessings. Bivuze ngo muri twe abantu benshi bazakira umugisha. Once you connect your heart to the heart of God, No mu gihe twunze imitima yacu n'Imana. God promised to do the new thing. Imana idusezeranya gukora ibintu bishya. And really is ready to do it. Kandi ni ukuri iteguye kubikora. I hope that you believe in this God. Ngiye ko twakwizera iyo Mana. And you pray to God. Senga Imana. Tell God, God, thank you because you washed all of my sins. Ngira Imana ati Mana nagushimye ko wogeje ibyaha byanjye. You promised me not to remember my sins. Ati wansezeranyije kutazibuka ibyaha byanjye. Now I am righteous, I am your son, I am as holy as Jesus. Ati ndi umukiranutsi ndi uwera nk'uko uri uwera. And you promised me the blessings. Kandi wansezeranyije umugisha. And through me you want all people to receive blessings. Ndibinyuze muri njye urashaka ko abantu bakira umugisha. So make the new thing you are promised to. Rero ukora ibishya wasezeranije. Do that new thing to me. Ati ibyo bintu bishya ubinkorera. And I'm sure that God will do it. Niringiye ko Imana izabikora. This year I'm hoping to see how God works. Niringiye kubona uburyo ki Imana izakora muri uyu mwaka. Because He is telling us to call upon Him. Kubera ko iratubwira kuyitakira. And I'm sure that He's ready to listen to us. Kandi niringiye ko yiteguye kutwumva. I hope that brothers and sisters and all viewers, you value the promise of God. Kandi niringiye ko bene data mwese mwaha agaciro isezerano ry'Imana. Never say that you are a sinner. Ntukitwe umunyabyaha ukundi. Because saying that you are a sinner is despising what God promised you. Kubera ko uvuze ngo uri umunyabyaha uba usuzuguye ibyo Imana yakubwiye. God said you are made righteous because of one man's righteous act. Imana yatubwiye ko twahindutse abakiranutsi bitewe n'igikorwa cy'umuntu. And God will remember no more your sins. Kandi Imana ngo ntizibuke ibyaha byacu. That's why you are righteous. Niyo mpamvu uri umukiranutsi. That's why I am also righteous. Niyo mpamvu nanjye nkiranuka. Not only that, Si ibyo gusa, but God wants to do new things in our life. Imana yashaka gukora ibishya mu buzima bwacu. So don't remember the former things. Rero ntukibuke ibyahise. Focus on the new thing which God is doing. Jya utumbira ibishya Imana yenda gukora. I'm hopeful to see the new things God prepared for me. And Niringiye kubona ibishya Imana yanteguriye. tonight I'll speak up to here. Nsoreza ku mugoroba. Let's pray and conclude. Reka dusenge. Father God, we thank you. Data mu ijuru turagushimye. Dearly, your love is unconditional. Urukundo rwawe nta kigombero. You gave us your righteousness. Waduhaye gukiranuka kwawe. And you promised that you remember no more our sins. Kandi wadusezeranyije kutazibuka ibyaha byacu. Because Jesus made us righteous by just obeying you. Ko Yesu yaduhinduye abakiranutsi kubwo kumwubaha gusa. So we don't need to struggle by ourselves to do good things. Ntidukeneye guhatana no gukora ibyiza. But all we need is to connect our hearts with the heart of Jesus. Dukeneye no kunga imitima yacu n'uwa Yesu. Through Jesus, we can do
everything according to your will. rero binyuze muri Yesu twakora byose kubw'ubushake bwawe. I hope that you may bless all viewers ngiye kuba umugisha abakurikiye bose and show them the new things you have prepared for them. kandi ubereke ibishya wabateguriye. There is the new life for righteous people. hari ubuzima bushya ku bakiranutse. May you allow us to have hope and to trust only you, Lord. duhe ibyiringiro kandi tubareho twizera gusa. In the name of Jesus I prayed. sinzi twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. murakoze. Until we meet again, may God be with you and stay with you. biringiye ko Imana izakomeza kubana namwe kugeza igihe tuzongera kubonana.